از اکثر بچمه جم پسپور پیوندی ناف دولتی و ماموسته زانینگه هموشیه برئیس عبدالله کران پروفسور دکتر نها لگل میا دکتر دم باش تو بخیر هاتی روداوی اف شر کونها بله اف شر کونها بدجواری بردوام دکه گلو دکاره به شرکی هریمی گلک ولاتین دنجی تفلی ببن بگمان دکاره به شرکی هریمی چی مثلا شر تشتکوسه کی نوک مثلا هوایی ام دکارن درباره هوایی دا خودان تخمین بن لی شر تشتکوسانی نه گوتنک ماس 20 مارکا بنابو دنگه دبیجه شر هم دکارن لدرکی دست پی بکن کینگی چو وقتی هم خوازن هم دکارن بکن شرکی لی اوی شر لکودری بچه اوی بقده هم دکارن تخمین بکن همو شر دنیای بوی اوینه دکاره برفرهتر بوه اگر آرمانجا امریکا براستیجی روخاندن آنگو خستنا رژیم ایرانی و کو بیامن حتی کو رژیم ایرانی نکوه او مثلا ایران و امریکا و اسرائیل نقده هنگی افشار دکاره برفرهتر بوه بله دکتر دوی شریده زرار و زیان کردان و چبن یانجی کرد دکارن سودمند بن دوی شریده براستی کرد بخوازن نخوازن آلیه کی وی شرینه چونکی ام زانن کی کو پرچکی آقا کردان ل ایرانیه چاوک هونجی زانن چند روز برس با آوای کو ام جه مدیای ام بون سرو ترامپ به سروکین پارتین کردستان ایران را پیویه هر وها بدس به سروکین ام بیژن باشور را پیویه دخوازن کفشه کو دخوازن کو کردجی با آوای کی فرمی باوایی که آختی ببین عالیه بیشتره لرگور بیرو باوریا من ایروش خو ایران جی کردان گفل کردان خوریه گفتن اگر ایریش که سر سینورین باشوری کردستان بسر ایران واچه و امی تبایی هم بیشن کردستانی بکن هدف بکن آرمان جوی ایریشن خو لرگور بیرو باوریا من نهال ور لپیش کردات شت براستی گلکی گرینگایه بیامن بریا کو کرد کرد بخوازن جی نخوازن جی نکارن ببین یعنی کرد چونکه آقاوان چاق مگو پرچه که آقاوانش کو عالیه شره لی اگر امریکا و اسرائیل جی کردات خوازن او جی ببین هف پارین وی کوالسیون وان کو بیامن دمک نزیک تا او دولت خلیجی جی دکارن نچار ببینین کو شر لهم برا بین ایرانی بکن چونکه ایریش هری گران سر ولات و دولت خارجی تنکرن لی اگر جو کردم بخوازن و کرد بن عالیه وی که لگور بیرو باوریا من بریا هر چتی دوی دستلاتیا باشور جو امریکا بخوازه که رفراندوم سال 2000 و رفراندوم سرقبونی کردستان یا سال 2017 بناسه و هر وقت دی ام بیژن به هزین ازمانین ام بیژن کردستان بپاریزه و هزین خو تدی ام بیژن هی بهتر ل باشور بجیبی که او پاراستنا ام بیژن هوایی گلک گرینگ جوی کرده و پیک بینه حتی پشتی کلت دی ام بین سرقبونا کردان نازکر هر وها بالافری کردان جیبن کو بخوازن خوب پاریزن اگر روشک وها چنه به او ایران ام زانن کی کو هزا که خورته براستی دکاره ام بیژن باشور تارو مار بکن بله دکتر کردین روشلات کردستان پارتی انوان سیاسی پیشمرگه انوان چقاسی آماده نجبو کو دوی دمه ده کاربن روله که ببینن ده سبروجا ایران و روشلات کردستان ده براستی هزین ام بیژن روشلات چواک هیوی دار هم زانن یعنی نج نهاوایه جسالا 946 وروایه کو برژیم ایرانی به دولت ایرانی را دناب شرح كدانا تجربه يكوانا شرعيه وهروها ملت يعني قال كرديين ايراني بطالبتي سياسيه لسر اخا خويا وروجاكو فرسند كيتشيبه بيغمان او بقازن كو قدر اغوتيكن دستي خو لي ازباورن يعني هيزن روجلات جي نوسا ام بيجن اونين فالانين يعني اما دا كاريون هنا بسالان دا جي سالان وروايه كنت دي ام بيجن تجربه كوانا شرعيه بايران را اگاواکو فرسندکی ور سروان هنگی اوی رولکی باش بکارن بلیزن اگر شو هزک وان نبا دولت امریکا و اسرائیل او جدی ندگردن سروکی امریکا بسروکی پارتی دموکرات کردستان ایران را ند پیوی هزک وان هيا
لێ لەبەر تەدی ئەم ناخۆزم بێژن چ قەسێ زەوە هەیە هەم هێزەوان هەیە و ئەس باوەرم هەمژی گەلێ کورد لە پشتوانە هەم تەواییە گەلێ کورد لە پشتوانە. بله مسعود پزیشکیان ایرو دا خویانی یک دایه گوتیه ولات ناف بینکار دخوازن ملحف بینن ام وکه بیجه آماده نجبوی آشتیه گلو امریکا و اسرائیل دکارن دوی دمه ده دست به دانوستندنام بکن لگل ایرانی او احتمال هیه؟ هەیە ئیحتیمالێک وا هەرگاو هەیە چاوەک هون زانن دشارێ ئەم بێژن 12 ڕۆژیە ساڵا چووی داژی ئەمریکا خواست و ئەو شەر زوو بکەدە چونکی ئەمریکا نەخواست و ڕژیما ئیرانی بکەبێ لێ ئیرۆ یعنی بە ئاوای دیمەنێک و نهاتێ پێشبەری مە هێویدار vê carê hem Amerîka hem jî İsraîl dixwazin ku rejîma Îranê bikeve û hem Amerîka hem jî İsraîl dizanin ku heta rejîma Îranê nekeve ew ê Îran dev ji em bêjin projeya xwe ya çekên em bêjin atomî û çekên nukleer bernede ji ber wê yekê ketina rejîma Îranê ji bo îvan her du hêzan girîng e lê Îran tedî em bêjin dewletek pragmatîst e ez bawerim ew ê rejîm bixwaze bişûnda gav babêje belkî hemû daxwaz gelek daxwazên wan jî qebûl bike lê roja ku dîsa em bêjin çend sal sara derbas ve wê dîsa dest bi proja xwe ya bi pêşxistina bombaya atomê bike yani dev ji vê yekê bernade lê her tişt mümkün e yani Amerîka û İsraîl İran dikare yani ew senaryo jî nihal ser wan tên peyvîn xwedê negravî em bêjin ew hêzên reformîstên Îranê hinkes dixwazin ki ku kesên wek ruhanî û yên hinkes dixwazin ki ku buwara danûstandinekê çekin û her wiha rejîm piçekê qalkê xwe biguyere lê bi rastî bi vê yekê ev mesela İsraîlê û Amerîka û Îranê bi vê yekê naxede çareyekê nabîne. بله دکتر اگر هاتو نهاته گوهرتن او دستلات و مترسیه که چاوا لسر هرمه و بتایبتی لسر کردا چه ببه؟ براستی اوی ایران باسکو ملنوی بشکن یعنی اوی ایران بقاسی بری خورتنه و اوی بقاسی بری جینی کار و اوسا به سانی براتی ایریشی کردستانی بکه اگر هم بالا خوب نه که مثلا دروجا پیشی دا 504 موشک yani 504 füze şandine welatên cur bi cur lê di roja pêncemîn da hejmara ji 504 hejmar darket 20 neha ev jî kifşek û hem Amerîka û hem jî İsraîlê derbeyeke mezin li platformên füzeyên Îranê xistiye yani İran nikare birahatî füze bavêje İran ji vê saetê çû da ji bo İsraîlê jî nikare bibe gev çünkî yani gava ku bi sedan füze û dron dikarbû bişîne hingê wê wextê dikarbû ew ê parastina ezmaniya İsraîlê bişkîne lê îro bi vê rengî bi vê halî nikare ew ê lewas bibe rejîma Îranê bêguman ew ê rewaz bibe û her wiha ew ê fersendê nû werin pêşverî Kurdan ji ber wê yekê îro jî şer raweste ez nebawerim ku İran wisa rast herêma Kurdistanê bike arman ji bo xwe çünkü yani herêma Kurdistanê jî hêzeke çekdar e û dikare em bêjin bi taybetî di reşayê da başî xwe biparêze. gelekî spas Profesör Doktor Abdullah Kiran pisporê pêwendiyê navdewletî û mamosteyê zanîngeha Mûşê di mêvanê me bû zor spas.